uhawe ikaze kuri channel Jom Sport Focus TV. Ndagushimiye muntu wese uteze amatwi ibiganiro byacu by'amakuru agezweho by'umwihariko muri siporo, amakuru abari kuvugwa mu Rwanda, aho uyu munsi uraba ari umunsi ukomeye cyane, weekend ishyushye. Ikipe ya APR ku Mahoro isaa 9 iraza kwakira ikipe ya Rayon Sport, match mutari buze gucikwa. Iyi match ugomba kuba wa amakuru wayabona hano kuri channel Jom Sport Focus TV. Yango rero amakuru turi bwibandeho cyane, turagaruka no kuri championnat zikomeye cyane eshanu i Burayi, turazigarukaho cyane. Muri Premier League ikipe ya Sunderland iraza kwakira ikipe ya Arsenal. Visit Rwanda, abafana ba Arsenal hejuru cyane, ikipe yanyu iri buze kongera gukina. Turaza kuberekeza muri La Liga, naho match ziri buze gukinwa cyane. Ikipe ya FC Barcelona izakina na Celta de Vigo, naho ikipe ya Rayo Vallecano ikina n'ikipe ya Real Madrid, naho Union Berlin muri Bundesliga izakira ikipe ya Bayern Munich. Bibutse rero ikintu cya mbere bakunzi bacu ni ugukora subscribe, ugakora subscribe, ugakora like, ugatera na comment kugira ngo ibiganiro byacu utazajya ubicirwa. Bakunzi b'amakuru ya sport rero, reka tuyahere kuri derby Dora Hili Heroes. Ni derby itaraba yoroshye cyane. Ikipe ya APR iraza gukina n'ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo uyu ni umukino utari buze koroha. Ikipe ya APR FC ngira ngo match y'ubushize yaje kuba inganya n'ikipe ya Rutsiro igitego kimwe kuri kimwe, match itari buze kuba yoroheye abahungu ba APR. Na ikipe ya Marine yari yaratsinzwe na Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe iri hejuru igiye gukina iyi match ihagaze neza. Rayon Sport rero nka Paveri Mwigora umaze iminsi uri gukora save, ameze neza cyane, na attacking ya Rayon Sport iri gukora cyane, imeze neza cyane. Ikipe ya APR rero ni match itari buba yoroshye cyane. Ikipe ya Rayon Sport imeze neza cyane, yitwaraga neza. Ikipe ya APR nayo nubwo yagiye inganya na Rutsiro umukino w'ubushize ikaba itaritwaye neza, ariko biri kugaragara ko yiteguye neza. Abahungu ba APR bari tayari kuri no match, biteguye gutanga ingufu zose kugira ngo berekane ko ikipe ya APR ikomeye cyane kandi iri seriye ku gikombe. Ngira ngo iyi match rero ya APR iri buze kwakira ikipe ya Rayon Sport iratangira isaa 9 ku Mahoro Stadium, stade nziza twahawe n'umukuru w'igihugu. Match itari buze kuba yoroshye cyane. Ngira ngo rero iyi match nta byinshi twayivugaho, rero nimuze kuyicikwa. Ni kuri uno wa gatandatu rwose. Iyi match iraba ishyushye cyane, match ikurura abafana bose bo mu gihugu cy'u Rwanda. Siyo match gusa izaba, indi match twavuga yari ikomeye yabaye kuri uno wa gatanu. Ikipe ya Police FC yaje kunganya na AS Kigali ubusa ku busa. Match yari ikomeye yabereye kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Polisi ikomeza isitara, akaba ari umukino wa kabiri imaze kunganya, ariko bikaba bisobanuye ko ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona. Bakunzi b'amakuru ya sport rero, reka mberekeze kuri shampiyona i Burayi rwose. I Burayi zizagenda zikomeza cyane, muzagenda mumenya uko imikino izagenda imeze cyane. Reka mberekeze kuri shampiyona ikunzwe n'abatari bake, na indi Premier League. Ngira ngo imikino izakomeza cyane. Ikipe ya Tottenham Hotspur match itari buze kuba yoroshye, utari buze gucikwa. Isaa 8:30 iraza kwakira ikipe ya Manchester United. Umutoza Amorim yaje kuba ahabwa igihembo cy'umutoza witwaye neza, n'umukinnyi we Bryan Mbeumo nawe aza guhabwa igihembo cyiza cy'umukinnyi witwaye neza, aho Amorim yari amaze match 3 yitwara neza, aho uwo mukinnyi Mbeumo rwose umukinnyi ukinira ikipe ya Manchester United yari amaze imikino atsinda ibitego 3 atanga na assist imwe. Ngira ngo rero so mukino uzaba gusa Manchester United biri buze kuyiha amahirwe yuko yakwitwara neza. So umukino rero uzaba gusa. Ikipe ya Everton izakina n'ikipe ya Fulham, match mutazacikwa, match nayo izaba ikomeye. Na ikipe ya West Ham United izakina n'ikipe ya Burnley, naho ikipe ya Sunderland izakira ikipe ya Visit Rwanda. Iyo na Arsenal imeze neza ya Mikel Arteta. Uwo mukino uzaba isaa 1, uraba kuwa gatandatu isaa 1:30. Na undi mukino ube saa 4, aho ikipe ya Chelsea the Blues irakira ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Ni match nanone iraba ikomeye, nubwo Chelsea ifite urubyiruko rutari kwitwara neza muri Champions League, baje kuba
banganya n'ikipe ya Karabage bitunguranye. Ikipe ya Chelsea mu bigaragara ntiri guhozaho cyane, dutegereje uko iri bwitware nimba iri bwitware neza, ariko bigaragara ko igihe ikipe ya Chelsea izafatisha abantu bazayitege cyane. So umukino uri bube gusa, so umukino uzaba gusa, ikipe ya Aston Villa izakina n'ikipe ya Bournemouth, na ikipe ya Brentford ikina n'ikipe ya Newcastle United, na ikipe ya Crystal Palace ikina n'ikipe ya Brighton and Hove Albion, na ikipe ya Nottingham Forest izakina n'ikipe ya Leeds United, na ikipe ya Manchester City Etihad match itazaba yoroshye izakira ikipe ya Liverpool. Match ya weekend, match ya kasa mutwe, match dutegereje Pep Guardiola nimba yatsinda umutoza uko ukunda kumugora cyane n'umutoza wa Liverpool Arne Slot, no umutoza ukunda kugora Pep Guardiola. Dutegereje uko match izarangira. Iyi ni match ya weekend. Manchester City muri League imaze gutsinda n'ikipe ya Liverpool, imaze kuva muri League itsinze ikipe ya Real Madrid. Banafashe umukinnyi ukomeye cyane Kylian Mbappe ava mu kibuga adatsinze igitego, aho ubushobozi bwa Liverpool bugaragara ko bushobora kuba Liverpool yakwitwara neza. Dutegereje uko uno mukino uzarangira. Akunze amakuru ya siporo rero, reka bidatinze mbajyane muri La Liga, nayo La Liga Santander izakomeza cyane. Ikipe ya Atletico Madrid izakina n'ikipe ya Levante kamaci karaho, na ikipe ya Espanyol ikina n'ikipe ya Villarreal, ikipe ya Rayo Vallecano ikina n'ikipe ya Real Madrid, na ikipe ya Celta de Vigo izakina n'ikipe ya Barcelona. Ngira ngo ikipe ya Real Madrid imeze neza nyuma yuko ivuye muri Ligue itsinzwe na Liverpool, ariko muri La Liga iracyayoboye, imeze neza, biramahire ko iyi match yayitsinda. N'ikipe ya FC Barcelona imeze neza, biramahire ko ino match yayitwaramo neza. Match Barcelona izasura ikipe ya Celta de Vigo, nubwo ikipe ya Barcelona bitayigendeye neza, yanganyije n'ikipe ya Club Brugge ibitego 2-2. Bakunze amakuru ya siporo rero, reka mberekeze muri shampiyona ya Bundesliga, nayo izaba ikomeza cyane. Ikipe ya Union Berlin izakina n'ikipe ya Bayern Munich, na ikipe ya Borussia Dortmund izaba ikina n'ikipe ya Hamburg. Bakunze b'amakuru ya siporo rero, ayo twari tubafite rero, reka tuyasoreza tuzagaruke ubutaha. Yemwe muri kumva kuri zino mikoro, naho ndi ni Santos Claire.